genda uryame amafaranga yawe uyavangure n'ayanjye kandi akazi ndi tayari kugakora. Urakoze cyane kandi ijoro ryiza. ntabwo ari umusezerera, ntabwo ari wamuzanye amaze kubona akazi wamusabiriza bategereza amafaranga yanjye. Amagira yiva arayisoza yayitangije n'abamanutse. Amafaranga yawe yavangure n'ayanjye barayavanguye. Ari umuhungu witwa Pfunsi w'i Kanombe, amajara muzi. Pfunsi muri 2015. Jesus. Oh my Time B ibintu urimo urakora nubwo utarimo urabinkorera ariko urimo urakora ibintu byiza. Ureke tumanze twumve Pfunsi man. Pfunsi ni inshuti yanjye na Maji. Pfunsi yaramfashije ngura ikibanza. Ayamfashije gukora utuntu twinshi. Amfasha kugura ikibanza i Kanombe. Yarumva arakinshakira arakindangira birangira. Pfunsi yakennye aramamagara akambwira ngo ariko kari akabanza bagashyira ku isoko. Ubwo naka abakubwira akabanza ki akuyakuguriye ako yamfashe ntago yakanguriye yarakandangiye amfasha no kunegosiya nyine turakagura. Pfunsi ntago ndamumenyera kumyitinze. Pfunsi numwe amajigeze gutuma igicupa cya ntuza cya coca. Iyo Pfunsi agize akantu k'ubukene ahita ambwira ngo kakabanza ngashyire ku isoko se menye uko nibarira amayanjye. None uwo muco yawigishije Amaji aravuze ngo amafaranga y'inyavangure n'ayanjye. Amaji ko tutarakora uwo yabanza ubu yabitse uyashyire hariya ye ushobora kuyakoresha wanayatabana yakwiba. Bashobora no kuyiba. N'amatariki uretse gato n'amatariki y'ibitaramo ntabwo aratangazwa. None amafaranga ye reka yabari ku ruhande. Tuwayo kuzenguruka igihugu irahari. Turi no gushaka gukora ibitaramo muri Amerika no muri Europe. Uyu mwaka ni umwaka wo kwihurira n'abantu mbona nkubone tukabaha ibitaramo n'umuziki mwiza. Ubwo rero abantu bikundira ya muziki yanjye n'abandi bahuje ne bake hano tuzajya duhagurukana mugiye kubona concert nziza zirwanaho. Ariko Musa nubwo Amaji abaje akabivanga ariko tuzishima nitubona mwazengurukanye igihugu nk'abantu bavandimwe Musa. Tuzabikora kandi ibyo ni petit problème. Merci. Tuzabikora kandi neza cyane. Muzabibona. Erega aragukunda nuko akwiyenzaho. Aragukunda ariko akwiyenzaho. Umunsi abire gusohora indirimbo Amaji. Buri gihe muzajya mu No ni wowe uzamuha motivation. Ntago nzamuhindira ibitaramo n'indirimbo wowe. No uzamuha motivation. Erega Musa iyo ajya ku makamera akavuga izina ryawe aba yumva ko yenda wamutereranya ariko ni uzamumotiva azabikora ndabizi. Oya nyine muri iyi minsi nihaye akantu ko kuvuga ngo nasohore izihari izafite izo record. Igitaramo biba ari byiza sinzi niba yenda na condition umwemeremo iyo tour iyo yararimo yanacyumvise yenda yahita ajya no muri studio sinzi igihe uzagikorera. Ikibazo nuko avugira ikintu ahantu hatariho. Yego ntabwo mpasuzugwe ko hatari platform nziza yo kugusabiraho ariko nka condition ahubwo ariho kugira ngo abakunzi be bazaze n'abanjye babyumve. No ariko we ku giti cye yabyumvise ko wamwemereye se kandi yiteguye. Okay ngaho va kuri ibintu bya ntuza naho utangiye kuvuga amahomvu. Tuzabikora kandi bizagenda neza. Tugaruke kuri ntuza. Ahantu hanye ho kuvugira ni hehe atari ahanyaro ni hehe kandi abanagerageje no gupromotinga niyo tuyizapa. Navuga system yararimo Amaji. Ngaho muting. Ugufitisha za mwana. Ntabwo ari ishaza ngomba kuba kebura. Ntabwo ari ishaza no gukebura. Ravashe w'umurundi ndashaka uzamuke. Warakomeje kuzamuka. Ni umuhanzi ariko uyu mujene sizi niba Melodamuzi. Ravashe urahari? Ni Alvin Smith. Yitwa Ravashe? Ni Alvin Smith nyine nuko yita Ravashe. Azirano. Nagatazirana. Alvin uramuzi Melody? Ntago muzi kabisa ntago turahuza. Ntago murahuza. Ni umujene ushoboye kandi ushobotse. Ushobora. Bomba garuka.
Ngwino dore nguyu umuntu wawe yaje hasi. Reka mbazamure. inde Sobuja. Ben Muyoboke. Sorry. Muyoboke Mm. Muyoboke se ni nusa Akomeje. ariko abantu bakora umuziki ninde wabaroza ijoro Ina wakomeje kumpamagara kandi ndi hano niko ufite Villa Melody. Godfather Melody ndamufitiye byinshi namubwira. Okay you know that ndumumama ukuze gatoyi ukunda entertainment ariko kuri deal ya Melody na The Ben jengendera ku mibare. So kuri kuri performance yiwe muri Ottawa nari mpari no kuri performance ya The Ben Turi kuvuga ku byabereye muri arena. wait muri arena nari mpari urabizi ko tubana. Wait umva Iki Melody? urumva Oh sorry. Fungura mic yawe. wa mutinze ntago turi kukumva. Ina your mic is muted. Fungura mic yawe. sinzi impamvu yari yifunze. Maybe it's someone else. Umva mfise imibare yanje ku bantu bari Tema bizu Okay, Dumba kandi wowe umva. So ndafise imibare je ntabwo ngendera ku bintu by'ibihuha. Umva ndafise imibare kuri performance ya Melody nari mpari. Ndafise n'imibare kuri performance ya The Ben hose nari mpari. So ntabwo nshaka kuba biased. Umukozi arahari, okay? Ntabwo nkeneye kuvuga birebire ariko umukozi arahari. Bruce Melody, thank you so much. Waduhaye igitaramo ciza cyane. Na The Ben ndamukunda ariko you the best, okay? Ntabwo ivyo ari ibintu byo guharira. I think kuri The Ben I had like 94,000 quelque chose. Muga kuri wewe ndafise like ibihumbi ijana na something else urumva. So ndumumama abanzi baranzi urumva ndumumama akunda entertainment. Ndakunda kwishima. Et puis qu'est-ce que j'avais dit à autre chose. Est-ce que je ntabwo bikunda ko nshobora gutanga gift muri TikTok, I don't know why. Ariko namusavye Dumba namuhamagaye ndamubwira ngo est-ce que can I had number yawe kugira ngo ndaguhe basi akabonane urumva. Ariko niba bishoboka ushoboye kugaruka muri Canada, you are welcome, we here for you. Nanje ndi munyakazi ariko si ndamukunda The Ben. Ntabwo ndi umuntu ufana umuntu ariko nkunda imiziki iwacu. Ndi umuntu wo muri East Africa, I love it. So if I can get something and I can share a happy new year with you, you just tell me, okay? Thank you so much. Dumba ze kugura nimero yanjye nta kibazo. Ikindi muri Canada nagira ibihe byiza, nakoze amakoncert menshi, abantu baritabira cyane. Nagerageje gukorana n'amabanda atandukanye aho ngaho. Experience ndayifite. Ntekereza ko ahubwo twabishyira ku rundi rwego. Niba The Ben ashobora kubona abantu benshi nanjye nkabona abandi benshi, twubashyira hamwe numva byaba igitekerezo cyiza. Ubwo n'ama equipe yacu arabyumva yadufasha gutegura icyo kintu. Kandi murakoze. I hope so. Okay. Anyway, Godfather. Oui. Ndabizi yuko Dumba arabizi ko I'm her sister. Ariko wowe turavugana nta kibazo, ndafise his number. Godfather, can you please give me your number muri inbox please, okay? Uravuga nimero ya Melody. Oh yeah. Okay, ya Melody yes, ariko ni iwawe please. Iyi waje maze kumamagara kuri WhatsApp.
shusho mfise iwawe ya hahandi none I can't give you a Hey, okay. Naimbe. Hey. Ntabwo nshobora umva nkubwire Godfather ntabwo sinzi impamvu ariko ntabwo nshaka kuricharginga kuri TikTok. Okay, check your WhatsApp. Nguhaye nimero ya Melody, hanyuma reba nguhaye na nimero yanjye. Okay, and thank you so much and happy new year. I love you so much. Murabizi ndakunda u Rwanda n'ugihugu ca mama wanje. I'm a half Burundian, I'm a half Rwandese, so appreciate. I love you all. Take care. Take care. Namaze kubiguha byombi. Iyo nimero Umva, ubu nyene mukanya. All right. Ngiyo nimero ya Melody nayiguhaye. Just a soda ariko it's okay. Melody iyi nimero ise ubundi iyi nimero niba kuri momo cyangwa ufite nimero ya Melody. Yeah, iba kuri mama. Don't worry. Nimero nayiguhaye hanyuma urabona nanjye naguhaye. Ndabakunda a lot ndabizi abantu baratangiye bamutaza ngo ndakuze ngo ndumukecuru ngo ariko I know abantu benshi barankunda. Thank you so much. I love Rwandan parce que naba tante banje. Bruce Melody, please come back in Canada. We will show you. Tuzaza pe. Love you. Bye. You take care. Yeah. Okay. Undi muntu umwe Jemmy nguwo Bruce Melody wano gatitira. Jemmy and meet your mic. Jemmy subije Godfather cyane uravuga uti na profisi 10,000 biri hariya nari maze kunezeza nta handi nari kwisohorera. Abantu bari kureba igihangano gishyashya bamaze kwishima nta gisa nabyo. Mbana icyo wagisubije neza kabisa. Yakoze. Asante, thank you. Ariko Melody reka mbaze Dumba umbabarire kandi ni ibintu ngiye kumubaza neza. Azise. Ko Dumba nawe ameze nka nzovu nta kintu ajya hakana katazi. Kuzima ubumbwira nibiki nazimiye mu biki tekereza ko uri kuri pano y'abantu bazimye urugero. Thank you very much. Jesus. Dumba ubu amaji yazimye ate bamuhaye imodoka. Hari umuntu wambwiye ngo afite nambabarire niba namuhutaje. Oya ntabwo razima diri bamutaye. Wowe tuza norora inkoko utema ibiti tubeho kandi tubeho. Ushimiye ubutwari no guhinduka usigaranye muri iyi minsi. Melody imbabazi. Dumba nagafasaba imbabazi nagize kunyibuka. Umusa asigaye asaba imbabazi Dumba asigaye yaracirijwe n'umuntu mwiza cyane. Iminsi kuningwe. Aya ntabwo ari ikibazo cy'iminsi ahubwo yahinduye imitekerereze. Iminsi itema ibiti. Kandi icyo kise kitajya kuntwika. Urumva azanyemo ibiti kandi yari yanze kuzima. Amagi ndakubujije. Oya ariko nashobora atajya amagi nabidanje giye byo uvuga byose nashaka. Jewe rega yo nahuye n'abandi bantu bakorera na Dumba. Time B. Ariko time B yisize insendo Musa. Yisize insenda. Niko Melody. Nahuye n'abandi bantu bakorera na Dumba. Man, ibintu by'ibiti kwanza habamo ibiceri. Ahubwo nanjye ndabona Irene rayo Irene ari umuntu wundi. Ariko Bruce arakabazo nakubaje kare ntiwansubiza. Umusaza wowe ko twumvise ko biri mu masezerano uzamutumira ryari? Inde? Tiger. Nzababwira igihe cyo kumutumira nikigera urumva ubu ngubu pressure ibikiri hejuru. Ariko abantu bari nawe yababwiye akamutumira. Nuko abantu bari kwandika amagambo muri comment akomeye nibyo nababwiraga kare. Oya wiyasoma. Urabiteganya ryari? Ndabiteganya tugomba korera. Ahubwo abantu bari Buruseli mbafitiye inkuru ya danje. Tugiye gukora ibikorwa abanzi badakeka. Yo gukora igitaramo cy'imbatura mugabo. Reka ture. Melody naye. Babwira kuri Diamond sha ubuse ko kari birebire.
Diamond ni umudanje ntabwo nari umufana. ariko nk'iyo umuntu yanditse ngo Melody nahe koraba Ama-G, ubundi korabo twabahaye zo ntabwo mwaziceje, ibindi mumbaza ni ibiki? Mr. Ama-G, amashuri bagusaba ko yarangije wabihoreye? ndabizi. Okay, kuri Diamond nari kwabwira mbere ntabwo nari umufana we cyane mbere yuko duhura, cyane ko buriya Konde Harmonize ni inshuti yanjye n'umuji wanjye, buriya niyaje ajya zina kenshi lauki nta muntu bizi, akaza tukaba turi hano nyine hamwe dukora imiziki. Ni mwashwanye urangije gukora indirimbo na Diamond? Oya ntabwo twashwanye kubera twe Dumba ntabwo bashwanye. Aba bantu bari kwandika ibintu byenda kumera nk'ingoma. Abantu bari kwandika ibintu byenda kumera nk'ingoma ya Element. Stop it please. Ako Dumba kuki unyanga Dumba? Ntabwo twashwanye Dumba. Ntabwo mwashwanye Bruce, are you for sure? Ntabwo twashwanye, n'ubu ngubu turavugana n'umuniga wanjye tu n'umujama wanjye ko iyo ngiyo ni business ku ruhande, kandi rega kubera mutagera ibwami mubeshwa byinshi. Dumba ubuse abantu bari bazi ko mvugana na Melody, barubizi wowe? bari bazi ko muri abana, natwe twari tuzi ko mutavugana. None se si nguyu amajyarano twari tugeze wowe uhita wishyiraho, turagaruka iwawe kuki munkuramo? turangiza ibya Harmonize. Ama-G Harmonize twarararanye Musanze, nanjye ndimo. Oya ntukishibere nimushaka mu manure, ariko nimba abahanzi none se kutavuga igiswahili wowe uvugana nawe mu ruhe rurimi? Unataka niongee wapi? Niongee aho ndakotoye, aho ndakotoye. Godfather wajumba barira kumotoza ngo niongee wapi? Abahanzi ntabwo bajya bapfa gushwana. Bruce dukomereze, njye mfite amakuru ko Harmonize yari yakurakanye. Man, njye rero ukuntu mvuga inkuru zicika rezo man, nkumbuza ahantu twari tugeze kabisa. Twageze kuri Harmonize ko atakurakariye, kandi amakuru nyafite ko Harmonize yari akurakariye kubera wakoranye indirimbo na Diamond. Oya ntabwo yigeze ndakarira, ntari amakuru ufite ni mabi, niyo mpamvu udakwiye no kuyatangaza nyir'ubwite mpibereye. Dore nico rero nakubwiraga kare, nta muntu ujya umbeshyera mpari we Dumba Muzafaru. Nayo natangaje, nigeze nyatangaza. Ubuse uri kuyakata n'icyo. Ndimo ndakubaza usubize. Uri kuyakataza. Ndimo ndakubaza usubize. Ndi kugusubiza. Ntabwo nigeze. Bombo Club. Godfather yigaragaje. Arimo arasaba, uriya niko basaba, niko asaba. Oya, ujye uvuga ibyo bakobajije Dumba. Abantu muri kumbaza ibyo mu Bubiligi. Thank you very much my brother. Ni mu kwa gatatu ndi mu marepetisiyo kubakorera ibitaramo byiza, kandi narashaka ko duhindura urwego rw'ibitaramo nk'abanyarwanda. Dumba mutapingira screen, mutapingira screen. Yeah, reka mbanze nshimire Godfather. Thank you so much sweetheart. Dumba Godfather munsabira akazi kwa Bruce Melody. Intare yakana nyikunda kubi. Kwa Bruce Melody munsabira ibitaramo nanjye bama akazi. Ejo bundi wasize tentire mu mutwe usigara mu bafana. Niyanjye nshatse nashyiramo black shampoo. Melody wahaye inshuri wahaye Imagine Black arasaba akazi. Ama-G dufite ibitaramo byo kuzenguruka igihugu, tuzagendana. Urakoze cyane, nago ndi Bruce nubivuge nubikore. Eko se Dumba kuki uhorana akantu ka negativity? Bruce turagushimiye. Bruce reka ngushimire kino kinini bumwemereye Ama-G ko muzagendana. Oya ariko kwisabira mujye mubyemera. Oya ni byiza, Ama-G ni byiza cyane. Nubivuge nubikore. Dumba Ama-G akurusha abafana muri iki gihugu. Ama-G ntago ari uwo kujya imbere y'abantu ngo ntibishime, ndabizi urwego rw'ibyishimo yatanga twarakoranye twarabaye. Hari n'urwego mwubahaho ku buryo ibyo bintu bitakakwiye no kuba biba, urebye nibi biri kuba bitakabaye.
rero wibishashariza wibyongeramo utundi tuntu ndumva Melody gushyashyariza noneho ubikuye ari gushyiramo utunyuzo n'ibintu byose byihorere. Bruce ngenda kubwiye ati ibyo uvuze uzabikore c'est tout. Ubusa kanyafu navuze sinagakoze wigeze ubinyibutsa ariko se niba wakubwiye ko kukanyafu wagakoze Mosa ndakureba Dumba guhamagara inshuro zingahe Dumba kuza kwirukanwa Dumba kuri buza kwirukana Dumba kuri bwirukanwe nyamara mwaherinze umuvugizi mubi murashaka mvuge ko wamukubise akanyafu Dumba ko wabyemeye mureke challenge tuyigereho abantu ba Melody bari abumva 001 tugere kuri 200k hanyuma abashaka mbabwira basa abantu bari kwandika bya Tombe babireke kabisa ibi barihe ni reka okay ngiye gutangira kubora reba umuntu bita Sami ni uri kwandika turamyutinga umva Godfather ikibazo ngirana na Melody iyo duhuriye mu kazi ntago aba ari ba mu Melody nzi byabaye akazi tukongera guseka Dumba nabyaze maji mbabere uzabisobanurire Dumba iyo ngeze mu kazi nta bindi bintu ntabwo kazi simba nkuzi uzi ko ntanamubwira ngo nta mikino sike wenda nyuma twavugana narangije akazi amajeri Imana ishimwe kuko moje kuri icyo kintu n'abandi bantu bose tubana tubigiranamo ibibazo ninde babwiye ko umwanya w'akazi ari uw'imikino nta mikino ibirimo none se ubu ngubu ko ngewe nje gusabiriza akazi nasabye nakukoze n'akazi nyine no gusaba akazi n'akazi amaji dufite experience aracyaporodinze umudage inde ya porodinze iki ikambereke terega baba bakora umusaza baba bakora abana amudage akora nk'umugezi cyangwa umutima ni udahagarara ni episode ya mbere ashyira ya kabiri mu kanya baranyaruka mu kanya rata episode ya kabiri niko shaka icyo yigoye uwo ninde reka mu promoting yo katsinda Dumba hana abana barakora bro neho mwisaha irangira n'ikiganiro kitararangira ariko mumenye ko nanjye mba ndi active mba nakubonye ntari binanjye ariko mba nasabye akazi mwana nasabye akazi ibyo bindi umeze neza amaji yo ngaho ujya kunywa amazi nta mazi ndi bunywe kuko ntago njyewe ndi inka nyutinga gatoya ureka abandi bavuge bavuga iki se ko njyewe mba akazi ndakabonye ngaho nyutinga Mike iragushimuta pana uzi ko nta muntu ukiri gusura ariko wabyumva barira Thank you, CK. yishimye cyane amaji cyane rega Godfather none umusaza mwemereye akazi buriya ashobora kuvuga kugeza ejo bro ariko sike wangereje hamwe ku 50,000 ukigaragaza ku bantu 3,000 bari kumbaza amatariki sike ngeza ku 50,000 abantu 3,000 baraba bakubona tumenye umukiro wari vukufuya we ntukajye umvugiramo Dumba wawe dutaye amatariki yo mu Bubiligi gusa ayo matariki yo mu Bubiligi ratameze ate amatariki yo mu Bubiligi tuzajya mu kwezi kwa gatatu amatariki ndaza kuyatangaza ndaza gushyiraho posta mumfashe duhindure umuco w'ibitaramo abanyarwanda dukorera mu mahanga ngiye nkunda guhindura ibintu nkunda ko ibintu byacu bikura kubera iki buri dukora ibitaramo bizamo abantu bakeya iki kindi wahinduye nahinduye imitekerereze yawe uva muri analog ba digital we wa musazi utekerezaga mu biti gusa none ubu ngubu utekereza no ku Melody wasubiramo n'iryari uzaba uri mu Bubiligi nzaza kwa gatatu turaza gushyira amakuru yose hanze ndaza gupostinga n'ubundi murabibona amakuru muraza kuyabona ariko n'ukuri mureke turekera gukora udutaramo dutoya
natwe dutangire gukora ibitaramo binini. Kubera icyo abandi bana bakora ibitaramo bakagira 10,000, 20,000, twebwe buri munsi tukaba turi muri 2-3 5 cyangwa 300, kandi ukabona abantu bameze nkaho bikwiye koko ibyo turi gukora bikwiye. Ibi bintu ntibikura. Ko ari byo bamasamba bakoraga guhera muri za 40, kuki ari byo tugikora nona. Abantu 5,000 muri Europe ntabwo Melody upo nyonyo nzaba mpari. Christelle Chérie, merci. Ntabwo nawe wese iryo jambo riransetsa. Upo nyonyo riri. Narumiwe kabisa. Mwakoze cyane, muzabe muhari. Ariko nukuri kose abafite ibitekerezo, abafite inyunganizi uko twabigenza kugira ngo tuzamure urwego rw'ibitaramo dukora, mureke dushyire hamwe dutangire gutegura ibitaramo binini. Ni naho inyungu nini iva. N'abapromota babimenye. Igitaramo kinini cyunguka neza kuruta igitaramo gito. Icyo bisaba ni iki? Urumva twebwe abantu ntabwo